I pozdrav ljudi, evo nas u našem novom videu. Kao što vidite, danas igramo Far Cry 3. Nikad do sada nismo igrali Far Cry 3, u stvari nikad nisam igrao Far Cry 3, ovo je prvi put da ga igram. Hajde krenemo. Evo, izabrat ćemo, ovo nećemo, ovo je prelagano. Izabrat ćemo survival. To je nekako osrednji. Dok očitava, ljudi, jao, šta je ljudi s kamere, šta je ovako mračno? Ajde, ne vezi, ajde se popravim. Dok očitava, ljudi, bit će ovdje sad jedan duži malo intro, to sam iz početka vidio. Pretplatite se na kanal, uključite zvonce za notifikaciju, lajkujte i komentarišite video kako bi ušli u recommended. Malo ćemo ovo posle smanjiti, sad ne možemo. Preglasno je stvarno. Gdje smo stali? Pretplatite se na kanal, uključite zvonce za notifikaciju i lajkujte i komentarišite video kako bi ušli u recommended. Još nešto. Želim da vam se zahvalim za 200 pretplatnika. Hvala vam što me podržavate i gledate. Malo smo digli na preglednost putem shortsa koji su nam donijeli malo veći broj pregleda. Neki video su otišli preko 1K, jedan je čak dostigao 20K pregleda. Ali ne vezi, gdje smo mi smo sad ovdje negdje zarobljeni. Idemo ovo gledamo neki video šta je bilo, šta je se desilo. Ja vam znam ovo vam glavni lik ovaj s ožiljkom, ovaj Brada. Brada ovaj s ožiljkom, on je glavni lik. Nisam vjerujte nikad ništa ni istraživo igric, niti sam igrao. Ne veze, u prvi put ćemo to da probijemo led. Well, I hope your mama and your papa really love you. Because you two white boys, you look very expensive. Šteta što se ne može ovo skipa da odmah probamo igrati. I'm sorry, what did you say? What did you say? Do you want me to slice you? I'm your friend. Nije bilo videa 9 dana, malo sam bolestan, pa nisam snimao, a imao sam i neki obaveza, bezbroj. Tako da, ali u ovom radit ću se jači nego ikad, sa daily uploadom. Svaki dan ćemo izbacivat nešto novo. Ljudi, stali smo i što se tiče Sekira. Sekiro došlo na onog na konju, kako bi ja to rekao prist na konju. Došlo do njega i nisam dalje prešao. Jednom sam pokušavao, jedno sat vremena i nisam uspio. Ali to ćemo riješiti, pa evo nek to bude i sljedeći video. It's okay. I'm gonna chill, I'm gonna relax because you, and your tough guy brother, we're gonna have a lot Ovdje of sad fun nešto together. dešava, ovaj dolazi. Stop scaring the hostages. I need you to take care of the rejects. You two people fucks. Kaže da prepadamo, da ne prepada zarobljenike. Hit you every fucking time, man. Ovdje ćemo sad bježati, ali ćemo mora biti tihi i obići sve zarobljenike. Evo ovaj nešto kolega uspio odvezat. Svaka mu čast na tom, gledajte kako je udar, uspio se odvezat. Evo i nas je odvezu. Hvala puno Jarane što se nas odvezu. I don't think so. I have to find the others. How? Working on it. Guard. What? Hold guard. Evo sad će tu početi igrica. Hey, Sad će over tu here. zarobljenik, evo ovaj ga zove. The fuck? Hey, you guys shut the fuck up! Sad će on njega da ubije, pa tako doktor. Ma bravo majstor. Holy fuck, he's dead. Uzeo mu i nož. Teach you in the army.
Ajmo sad bježat. Ajmo sad bježat. Idemo da pratimo ovog, kako se već zove, Grant. Moramo njega pratiti, zaobići čuvare. Kako bi prošli u prvu misiju. Evo viš, malo desno. Moramo biti jako tihi. Ja sam s prvi put kad sam igrao ovaj dio, kad sam probao da igram, zaletio i odmah me vratila na početak. Ali ja veze, evo sad sam prošao to lagano. Idemo novi tutoriale, dobro. Ovaj gore metar, kako se kaže, detekcijski. Detektuje kad vas čuju, koliko vas čuju, kako se udaljiti, tako to. Shit. Dogs. Hold on, stop. Tamo su psi. Moramo biti tihi. Stay quiet. Ovo je malo kolje neke životinje. Svinje iz njega. Izgleda da kolje svinje, ali ne znam, mi ćemo proći kraj njega, samo da nas ne vidi. Mi idemo dalje, on nas ne interesuje. Ovdje idemo pokupiti ovu kameru, telefon, paljač, tablet, kameru, telefon, kartu. Ovdje sad isto imamo stražara. Hold up. What? Damn, we need to get him out of our way. Throw a rock over there. Okay. Moramo malo baciti kamerčić, kao što vidite, kako bi on dobio upozorenje. What was that? To je to. Let's move. Uspjeli smo. Mi idemo sad malo na ovaj prozor ući. Uspjeli smo ući u kuću ovu. Tako je, doktor. Ovaj me je zabio nož, ubio ga. Kako ovo brzo izradio. Gledajte kako se naš čovjek, glavni lik, prepao. Prepao se naš čovjek. Kao nikad nije izvršio ubijstvo i tako to. Nikad se nije susrećio s tim, samo je došao na putovanje, na ostrvo i ovo mu se desilo. Žalosno, ali mislim, nije istinito, ali u igrici jasno. Oh my God, there's so many of them, man. Idemo gore se popeti. Nobody wants to stay for you. Wait for him to come in the room. And before you know it, he had two others with him. We sat with On fucked tamo all gleda night long. TV, sreća, nisu nas vidjeli. Whoever had such a good Hide the time. plants. Yeah, yeah. I'll remind you. Gdje izgubili smo čovjeka? Vuk, ti će ovdje. Fucking nightmare, man. It is going like this is my theory. Što to ovdje? Ajmo. We have to get past him. Then you can do Throw a rock there. Then no one can stop you. When you have that gun, you Evo je ovdje moramo baciti kamerčić. they will know that you are a very serious person. When they come correct. Interesting. All right. Let's go. Evo bacili smo 3 kamenčića. Idemo dalje. Prošli smo i ovaj dio. Prošli smo i ovaj dio. Gledajte ovdje koji su imaju s vozilima i sa svim. Znači, mogli bi biti u problemu. Ali... Mišlje je halan nazad. Čim on zastaje ovako, vjerojatno je pri kraju baterija. Nadam se da će izdržati ovaj video. Da snimamo da ga neću morat spajati. I'm not a threat. No, please.
Evo, prošli smo ovaj dio. Where are you? Never should have made that jump alone. I promised Dad I'd take care of you two. Does it say where Riley is? Otvorili We're smo gonna mapu. find him. We're gonna free the others, and then we're going home. Sad će nas oni ovdje naći. Njega će ubiti, a meni će dat priliku da bježim kroz šumu. No! Stay with me, Grant! Meni će dat priliku da šumu, ja ću pokušat njega prvo spasiti. Come on, Grant, hold on! Ali neću uspjeti, on će sad umrijeti u mojim rukama. No, no, no! Sve sam dao od sebe, ali nisam uspio. Grant! I like that. No, I respect that. I'm gonna give you 30 seconds. And if this jungle doesn't eat you up alive, I will. On će meni sad dat priliku da bježim, sad će ovaj reći bježi kroz šumu, ono ran, imaš priliku da trčiš. Čujete kako kažete ran. Ja ću dat sve od sebe da uspijem pobjeći. Pokušat ćemo, znači sve od sebe da uspijemo pobjeći. Gledajte, gađaju nas, ispuškaju, gađaju nas svega. Mi bježimo. Mi trčimo, evo ovdje treba skočiti. Ja uspio sam skočiti, gledajte ovo, ljudi. Evo sad kližemo se nizneko brdo. Ja smo pukli od zemlju, ljudi, šta bu bi? Šta ljudi bio, pukli smo od zemlju, moramo nastaviti bježati. I gotta get out of here. Ljudi, negdje sam okolo, miš me zezna, alo. Vidite ovo, miša, ljudi, vidite, alo, vidite. Samo da uspijem ovu pobjeći, da uključim miš da se puni. Ne uspije da ljudi pogide. Samo sekunda da uključim miš. Pogidu zbog gluposti. Zbog gluposti pogidu. I gotta get out of here. Ajmo sad da uspijem, evo sad radim viš. Pokrazna baterija izgleda bila. Pa je zastaju. Ključili smo ga da se puni. Evo sad smo uspjeli. Bježimo dalje. Zezmu to je ovo malo. Umale pogde smo, vidite ovo ljudi. Ustaj, šta si čučno, Bjež preko drveta. Penj se goru zlos, penj se. Tako je, hajde idemo. Proćemo ovo lagano. I have to find Riley and the others. Evo gledajte, životinje su tu pored nas, evo opet nas gađaju. Mi trčimo, bježimo. Ovdje se moramo sagijeti, proći ispod. I to smo uspjeli. Ovdje puno. Ovaj skače na nas. Moramo ga ubiti. Ubij ga, zavodi ga. Ubij ga nožem. Njegovim ga nožem. Tako je, vodi ga. Kolji ga. Tako je, majstore. Ubili smo ovo lagano. Idemo dalje i nastavi bježati. Ganjaju nas i dalje, idemo preko mosta ovdje. Da li sam dobro upućen, ili ćemo sad ovdje upast u rijeku? Koliko mislim, ovdje padam u rijeku, koliko znam. Jeste, evo padam ovdje u rijeku. U jezero padamo. To je bila ta prva misija. Uspjeli smo pobjeći, ovo je najlakši dio igrice, malte ne. Bilo je zeznuto, igrica ima jako lijepu priču, jako je dobra. Sve se dešava na jednom ostrvu, na jednom otoku. Mapa je jako velika. Far Cry 3. Već 15 minuta video, ne vezi, igrat ćemo još malo.
Biće još epizoda. Ovo je sad novi, taj treći serijal na našoj YouTube zajednici, na našem YouTube kanalu. Još jednom hvala što me gledate, što se pretplaćujete na moj kanal, što lajkujete i komentarišete. Where am I? What the hell? Ovaj neki doktor kojeg ćemo slušati, koji nam je pomogao da preživimo, malte ne, koji nas je pronašao, spasio nam život. It is brave to swim a storm, but to sunbathe on a beach with pirates, insanity. Ne znam baš najbolje engleski, You have the right to take my life. a nema subtitles, pa ne razumijem baš najbolje šta pričaju. Mislim, znam kad bi bio subtitles, a ovako I am i dead. ne baš. Jason. Evo on mi daje nož. Ovdje ima puno skillova da se uči, da se trenira, da dobijate poene, imate puno misija okolo na mapi, idete ubijat zečeve, idete ubijat Oh, warrior. životinje razne, divlje svinje, pse, pse koji ubijaju zečeve i tako to. Imate puno raznih misija, znači sa strane. Imate oglasne table na kojima se isto nalaze misije, Come with te me. lovačke i tako to. So you'll help me? To što sam ja vidio u prvi par minuta što sam odigrao, prvi možda sat vremena. Nisam puno prešao sam jedan mali dio, ali jako je lijepa igrica. Vidite ovdje, mi smo sad na nekom jako lijepom mjestu, svi se zabavljaju, džuskaju, To a man partijaju. village. It is something, isn't it? Mi ćemo ovdje imati sad isto jedan dio da nešto pronađemo, da li je. I have Jason Brody with Sad ćemo me. vidjeti. The man who escaped Vast Camp alive. Oni sad meni aplaudiraju, It's a sign that the battle has kako turned. sam ja preživio i tako to. Sad ćemo ići da kupimo pištolj prvo. These are your Idemo da kupimo pištolj sad. It calls to the strongest. It called to me. Pištolj nam je prijeko potreban u ovoj igrici kako bi mogli se braniti. Accepted. Tako to, Became a member of the tribe. poslije ćemo pušku nešto za plijen da ne trošimo pare. There's something A ja. there. beautiful, most definitely. Hajde čovječe, 18 minuta video, hajde požur malo, hajde. But my will is set on wounds Hajde vladanja. Crnčugojena. for weapons. Oh, Evo dajem pare za Want to pištolj. save your brother, right? I've never shot anyone before. Ja njemu govorim kao da nisam pucao nikad prije, Here's the first time. ali kako preživio morat će snaći, naučiti rukovati oružjem kako bi mogu preživjeti u ovoj igrici. Evo vidite, ovdje imamo Confidential gdje imamo sačuvane lokacije gdje smo koji prošli, ljude, auta, koje oružje imamo, skillove, sve nam se nalazi u menu. Evo vidite, ljude koje sam upoznao. Ovo sam ja, trenutno. Lokacije. Amanaki Town, trenutno samo jedna. Confidential. I to je trenutno jedno. Ne vezi, idemo sad kupit pištolj. Evo vidimo ovdje. Što ja nemam puno para, kupujem odmah ovaj najjeftiniji Magnum. Okej, kupili smo to. Those radio towers online. Pištolj je naš. Can't get news. Ja vidite, sam se ovdje dodalo i oružje. From the remote villages. I za sad imamo Follow me, tu my friend. 2 od 43. To jeste puška i nož. Evo ovdje imamo novi tutorial. Radio Towers, to je ono, moramo ići aktivirat Radio Tower.
to ti je onaj, kako se kaže, From here, tover je onaj, ma, we must learn the terrain. Know where to stand. ja ne mogu da se sjetim, nije zgrada, Uses the towers to map the island and to locate his men. Scramblers block access. Our people have no use for radio devices such as stance. these. But you radio stanca koju moramo will aktivirati. learn valuable information from them. Yes. The scramblers are at the top. Moramo ovo pratiti, ali bit ću malo ići ispred njega. Climb them all and you will reveal the Evo ovdje, entire map. pištolja naših kojeg smo uzeli. Hajde otvorimo ovo, da vidimo šta ima. $32. Dobro. Da ga ubijem, a? Ma neće, nije vrijedan. Pomogu nam ipak. Gdje ima vam šta? Evo i ovdje ima šark. Dobro, i ovdje neke parice lagane. Malo ovdje šta? Moramo se otvoriti. Naš je zadatak da idemo to radio stanici koju moramo aktivirati, paliti. Evo idemo vam. Kao što vidite, iako je igrica malo starija, ali ima jako lijepu grafiku, gledajte. Jako je lijepa, That must be the radio fluidno tower. za igrati. Evo tog mjesta gdje spali ta radio stanca. Da li ćemo ovdje imati kakvih problema, ne znam. Nadam se da nećemo, da nas neće niko napast. Ajmo otvoriti ovaj ovdje kofer, dobro. 10 municije, $36, super. Evo ovdje imamo 2. Evo ovdje nas zmija ujede, ljudi. To je još što sam vam htio reći, igrica je jako neizvjesna, uvijek imate neka iznenađenja. Uvijek vas mogu napast lavovi, kao što vidite zmije vas mogu ujest. Sreća ova hama nije otrov, znači je mene ujela, pa nije mi ništa bilo. Evo svanulo je ljudi. Gledajte ovdje sve, znači otišlo, popucalo, sreća ovdje ima i ljestve neki. Da se mi možemo popiti gore. Idemo gore, dalje. Don't look down. Kako sad gore? A ima vam još. Dobro. Evo ovdje imamo još jedan ovaj kofer. $38, dobro. Ovdje imamo ljestve, idemo gore do kraja, do vrha. Gledajte ovo, gledajte koja je visina. Gledajte kako lijep pogled, gledajte. Gledajte kako smo mi odvojeni od svega. Evo i ovdje imamo jedan kofer. Ovdje palimo taj nožem, prekidamo katanac. Skidamo ovu ploču koju je neko spojio, kako to ne bi radilo, dižemo osigurače. I evo vidite, signal je tu, sve se aktivira. Još jedan dio koji smo uspjeli odraditi jako dobro. Evo, tu je ta misija gdje smo aktivirali taj. Kako se ne bi spuštali opet stepenicama, imamo zipline. Zipline, skačemo i dole silazimo odmah. Idemo pričat ponovo s ovim čovjekom. Nice Da vidimo right. šta on kaže na sve ovo. It's done. Good. Govorimo da je to gotovo. On kaže dobro, super. Kaže nam da otvorimo map. You see, everything you need to know has been revealed by the radio tower. Dobro. Shops, adventures. The island calls to you. And like Ovo you, nam je, Jason, znači shop, ovo nam je radio stanica. Ovo su nam te misije sa strane. Ovo su nam životinje na koje možemo ići da ih lovimo. Gdje koji region ima koju životinju, vidite ovdje su divlje svinje, ovdje neki, šta su ovo, gušteri, ovdje vukovi, ovdje
not nature. Ribe, ajkule, kako već. Miš sad neće da odreaguje. Move to current. Ne znam šta je sad što neće da odreaguje. Here. Tu smo trebali označiti samo ovu divlju svinju You must know the jungle. koji treba ići Skins ubiti. and leather will help you to carry. To nećemo u ovoj epizodi, već video traje 25 minuta. To ćemo u sljedećoj vam pokazat. Ići ćemo dalje epizod po epizodu. You return to me once you have mastered the jungle. What does that mean? What am I supposed to do? Listen to your instincts. Ljudi, što se te misije tiče, što se ovog videa tiče, to i to. Hvala što ste nas gledali, pretplatite se na kanal i uključite zvonce za notifikaciju. Vidimo se u sljedećem videu.